أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Elhamdülillah oku yılın başlayız. Teneffüsten soň, yalvar itkenden soň hadislerimizni devam etemiz. Biz endi dersiňe etkende hadislerini barısını da tamamladık, şulay bit. Lakin bizning baştan uzgan 40 hadisning yalgışmasam bir 15 hadis yazdırılmagan idi, çürülmegen. Şoňa görä alaryny sıradalar indi ýaňadan. Bizge de gowatlaw bolar, isке çürüp bolar. Şolay etdirip biz sizning bilen былтыргы derste 7-nji hadiste kalgan edik. 7-nji hadisni uzgan edik. Din ol nasihat degen. Ana biz uzdyk, şolay bit. Uzdyk, demam etdik. Aňladyk, üzleştirdik, şolaymy? Bizning endi maksatybız munda kelip oturabız eken, biz ana ol derslerini, hadislerini irengeç, onu turmuşka aşırıga tiyişlibiz. Turmuşka aşırıga tiyişlibiz. Mine bugün hadis, 8-nji hadis, İmam An-Newawi'nin 40 hadis kitabındaky 8-nji hadisini alabız bugün. Bunun ismini indi yazırga kerek bulay. Türlüçe yazırga bulay indi. Kişilerini La ilahe illallah deyip eýtkençige hatly dinge çakyryw üçin kireşүү. İslam dinine kirtүү üçin çakyryw kerek bitinde, ol da'wat diýip atala. Mine şoşa da'wat kılıp kişiler La ilahe illallah'ını eýtkinçige hatly dinge indew, kireşүү deyip yazsagız bula bu hadisning ismin. Bu hadis kile Abdullah ibn Ömer'den radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Ömer ol kim ol? Ol Ömer ibn Hattab'ның uly. Mine şoşa hadisni ol jitkire bizge. Abdullah ibn Ömer. Ana İbn Ömer dip deyteler, İbn Ömer. Onun ismin de Abdullah. Allah Teala alardan razı bolsun. Etisinden de hem olundan da. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mene cemaat bu hadis bitinde sizning bari bit. Alarning harekelerin dürüst ettirip koyup biz onu okurga tiyişlibiz. Harekelerin koyarga kerek. Hem harekelerin koyup onlarsın tilimizni şumartırga tiyişli bolabız. Hadisini okugan vakitte. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Allah'ın ilçesi eyttedi. Umirtu en uqatilen nas. Mine hazırında hadisinin başlanaşı şulay. Ol atala nas deyip, nas yani tekst hadis. Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah. Allah ilçesi eyte. Emir itildim kişiler bilen kireşirge, emir itildim kişiler bilen kireşirge, olar eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah deyip eýtkinçige hatledy. Cemaat emir itildim digeç
Ничек аңлыйбыз, кем әмер иткән анларга? Аллаһ Теала әмер иткән. Һәм моны аңларга ярамый, Пәйгамбәребезгә Аллаһ Теала әмер иткән дә, һәм шуның белән биткән дип. Бу әйбергә, дингә өндәү дәвам итәргә тиешле. Ахыр заман җиткәнчегә кадәр. Без шулай өндәргә тиешлебез. Монда җәмәгать, әгәр сез шушы хадисның текстын укып карасагыз, мәсәлән, урыс телендә, анда тәрҗемә ителгән инде көрәшү сражаться дип. Сражаться с людьми, пока они не скажут, пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад, его раб и посланник. Ва анна Мухаммадан Расулуллах, его посланник. Менә анда әйтелгән була сражаться. Әйе. Нәрсә дигән сүз ул? Сражаться, сугышырга. Моны шунда ук әйтеп куям. Безне тыңлаучылар да аннарсын, дөрес аңласыннар. Монда кешеләр ла илаһа илляллаһ дип әйтсеннәр өчен сугышырга чыгып китәргә икән дип аңлашылмасын. Аңлашылдымы? Дөрес аңларга кирәк. Бу сугышып, куркытып, исламга өндәү турында сүз бара икән дип. Юк. Кешеләр белән көрәшәсең, әгәр дә сиңа исламга һөҗүм итәләр икән, һәм син аларга шушы вакытта әйтәсең, кабул итегез динне. Кабул итсәгез, сезгә каршы сугышмыйбыз дип. Ләкин әгәр дә тыныч кына яшиләр икән, бер вакытта да дингә мәҗбүр итеп кертү юк. Аллаһ Теала Коръәндә нәрсә дип әйтә? Ла икраха фид-дин. Диндә мәҗбүрләү юк ди. Бу беләсезме? Менә исегездә калдырыгыз шуны бит. Диндә мәҗбүрләү юк дигәнне кешеләр аңлыйлар тагын үзләренчә. Менә бер мөселман, әйбит. Мөселман, синең ирең, синең хатының, киявең, киленең, улың, кызың, кодаң, кодагыйң һәм башкалар, әйме? Алар мөселманнар бит инде, әйме? Алар әйткәннәр, әшһәду ан ла илаһа илляллаһ ва анна Мухаммадар Расулуллаһ дип әйткәннәр бит инде, әйме? Алар мөселманнармы? Мөселманнар. Менә инде аларга бу диндә мәҗбүрләү юк дигән әйбер кагылмый. Алар кабул иткән. Син инде зур кешеләрне теге мәҗбүрләп йөри алмыйсың, ләкин син хәзер намазны, зәкатны түләргә, үзеңнең гаиләңә син әмер итәргә тиеш. Әмер итәргә тиеш. Ләкин баштан җәмәгать, әгәр дә кеше дингә кирмәгән булса, ул мөселман булмаган булса, анарга намаз укырга кушарга ярамый. Беренчектә ул мәгънәсе дә юк. Мәгънәсе дә булмый. Юк, әгәр дә кеше мөселман булмаса, ул кешегә намаз укырга кушмыйсың, ураза тотарга кушмыйсың, зәкат бирергә кушмыйсың, чөнки ул исламга кирмәгән. Димәк, исламга кирер өчен кеше иң беренче әшһәду ан ла илаһа илляллаһ дип әйтергә тиеш. Ла илаһа илляллаһ гына дип түгел. Ул әйтергә тиеш шаһидлык бирәм, свидетельствую дип әйтергә тиеш. Менә әшһәду ул шул. Аңлашыламы, юкмы? Әшһәду ан ла илаһа илляллаһ. Аллаһдан башка гыйбадат кылырга лайыклы. Шулай аңлатырга кирәк. Аллаһдан башка илаһ юк, аны беркем дә аңламый. Шулай диләр дә, Аллаһдан башка илаһ юк. Аны беркем дә аңламый. Нет Бога, кроме Аллаха дип әйтәләр. Ансы да дөрес түгел. Нет божества, урысча әйткәндә, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Вот. Менә шушыны танып, әйме, әгәр дә кеше әйтсә,
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip eyttiken, Muhammed'ni de Allah'ın ilçisi deyip tanıdım deyip eyteyken, ol kişi dinge kirip kite şuşulay. Dinge kirdi. Mine hazır dinge kirgenden soň näse bolar? Dinge kirgeç. Ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus salah. Hem şundan soň namaz okuyunçyga hatledi. Namazını tırgızgınçyga hatli. 5 vakit namazını okuyunçyga hatli. Kireşirge emir itildim diye Peygamberimiz aytdı sallallahu aleyhi ve sellem. Mine senin kızın Müslüman mı? Müslüman. Oğlun Müslüman mı? Sen emir iterge tiyiş hazır. Emir. Sen elle koya barıp emir ite almışsın. Lakin oğluna emir ite alasın sen. Üz iyinde. Üz iyinde. Yok. Üz iyinde belki ol ayrılıp çıkkandır aybet. Belki ol katını bile atırgandır. Eğer şiklensen namaz okuysun mu? Oku deyip eytirge. Emir itirge gerek. Üzün tırdın irte bilen uyatırga tiyişlisin malayını, kızını. Dördetip. Emir iterge gerek. Buyruk. Bu bilesiz mi nerse? Allah Teala Kur'an'da ite وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ Emir it. Emir nerse degen söz o? Emir. Buyur. Buyur diyor bilesiz mi? Prikaz. Bunun bilen demek şoyarga yaramay. Buyur. Bereko çıkıp gittiler. Mesela kütüge çıkıp gitti. Koranı namazını kaldırman da. Konoka gitti. Namazını kaldırma kara. Vaktında mene şunday vakit namaz vakitlarında ya baratırgan жериңде okurga. Wa yuqimus salah. Namazlarını okurga demegen tırgızırga dey. Tırgızırga. Tırgızırga degen söz ol выстаивать. Yani öz vaktında üterge jirine jetkirip. Anlaşıla mı? Mene karagız cemaat İbrahim peygamberдің duaсын kılabız ayma. Nechik başlanal İbrahim peygamberдің duası? Rabbi ij'alni muqimas salati. Ey Rabbim, Rabbim meni namazını tırgızuşulardan kıldı. Mine bu duanı kılgan vakitte İbrahim peygamber namaz okumay turgan bolgan mı ol? Karagız ali cemaat ihtibar etiniz. Namaz okumay turgan vakitte dua kılmagan bit ol. Mene men namaz okumayım, namazga bastırayım mene debeymi? Meni her vakitte namazını tırgızuşulardan kıl Rabbim, namazsız yaşete kurma deyip dua kılgan. Çünkü yürekler Allah Teala kolunda. Olana bırırga mümkün. Nimdedir bir taraflık көрсеттің, маленький оплошность eymi? Allah Teala bırıp koyarga mümkün. Şuna göre İbrahim peygamber dua kılgan, menim namaz okuyuculardan kıl, tırgızuşulardan kıl degeç, nechik degen onları? Ayye ve min zurriyeti degen korağız bana ders etti. Menim balalarımны demegen, menim nesilimni namaz okuyuculardan kıl degen. Çünkü senin balan için sırasan, senin anıkların var. Anıkların okumaska mümkün. Anıklarının tağın balaları okumaska mümkün. Nesilin bütünüsü de namaz okuyuculardan bolsun deyip dua kılgan. Rabbena ve teqabbel dua diyenler. Ey Rabbim kabul et duamını dey. Bu demek cemaat büyük mühim bolgan aybir. Kireşirge emir itildim dey. Biz kireşirge tiyişlibiz. Mine bizning bütün koyğımız şul bulurga tiyiş, bilesizmi? Eğer de koyğımız namaz bulsa, Allah Teala bizge karşı kilecek. Orası aytmışlı, навстречу paydo bizge. Demek nese degen söz o? Bizge yardım edecek. Bu koy bir seyte. Yok, mine men şuşulay karar kıldım. Mine balama 18 tulsun. 18 tulgaç anları üzü sayılar. Okurga mı yok mu?
Subhanallah, bu nindi? Bu jinayet cemaat. Jinayet. Преступление балаларыңа карата. Peygamberimiz нәрсә дип әйткән? 7 яшы тулгач, өйрәтегез ди. Арат өйрәтәсең. Окей, әйдә минем белә бас, әйдә, окей, әйдә менә ятла. 10 яшы тулгач, онытмагыз җәмәгать. 10 яшь тулгач, балаларны әгәр тыңламасалар, чыбыклагыз ди. Нәзик кенә, кыйнагыз димәгән. Ул кыйнау дигәчтә теге камчы белән түгел ул. Ул теге менә җиңеше белән сып торасың әзрәк. Ник тыңламыйсың, кара әле? Тәртибеңне үзгәрт әле. Җиңеше белән менә шушындый теге кыска гына теге менә шушындый мисвак белән менә шундый суккалып алырга. Тәрбия камчысы булсын. Нәрсә өчен ул җәмәгать? Бу синең эшләрең начар дигән сүз, әгәр дә шулай эшләмәсә. Алласыз, Аллаһка гыйбадәт кылмый торган кешеләр тәрбиялисең дигән сүз хәзерсен. Ва юқимус салата. Ихтибар иткәнегез бармы? Коръәндә менә шушы сүзләр очрый. Ва aqимус салата ва юқимунас салата әйбит. Ва юқимус салата. Димәк, әмер ителдем. Алар шаһидлык биреп, Аллаһдан башка илаһ юк дип әйтеп таныгынчы вакытлы һәм Мухаммадны Аллаһның илчесе дип таныганчыга хәтле көрәшергә әмер ителдем. Һәм намаз укырга дияннарсың, шуны әйткәннән соң. Монда нәрсә? Тел белән әйтү турында сүз бара. Аңлашыламы? Тел белән әйтү. Әгәр бер кеше хәзер ла илаһа ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ ва анна Мухаммадар Расулуллаһ дип тел белән әйтте икән, әйме? Син аның йөрәген ачып карап булмый инде әлбәттә, ләкин син төпченергә, син чынлап әйттеңме, юкмы, алдамадыңмы дип әйтергә ярамый. Бу аны Аллаһ Тәгалә эше булса. Мин кешеләрнең корсакларын ярып, яки күкрәкләрен ачып карар өчен җибәрелмәдем дип Пәйгамбәрбез әйтте. Ул бит чынлап әйтмәде, ул бит бай гына әйтте. Син кан беләсең? Шулаймы, юкмы? Менә сугыш вакытында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның асрауга алган улы була бит инде Зәйд. Зәйднең улы була Усама. Сугыш вакытында, менә сугыш бара, менә кара сугыш бара. Bir müşrik, Müslümanlarga karşı suğuşa turgan müşrik, Usama manarga kile kılıç bilen, hem kılıçın kötergeç eşhedü en la ilahe illallah dip kıçkıra. Kinetkine. Kinetkine kıçkıra, suğada ötüre, kılıç bilen. Peygamberimiz yanına koytkandan soň sallallahu aleyhi ve sellem şunu söyleyler, ol de la ilahe illallah'ını aytdı de. Peygamberimiz ayta ötürdinmi de. Sen ol bittiydi, korkup kına aytdı de, meni ötüre hadir dep aytdı. Peygamberimiz ayta sallallahu aleyhi ve sellem ulanı yalgırmasam 3 tapkır kabatlı. Mâze tasna'u bi la ilahe illallah yevmel kıyameti. Kıyamet gününde de şuşu la ilahe illallah bilen nerse işlersen indi hazır dep bilesin. Sen anın kan bilesin de nerse niçik aytken. Nik onu ötürdün de. Usama ayta ey Allah ilçesi benim için gafur sıradı. Yara sıramın değil mi? Nerse işlersin kıyamet gününde hazır de. Kavatlı aytı. Hem gel şolay aytıp tura nerse işlersin hazır kıyamet gününde. Bilesin mi? La ilahe illallah'ın derecesine indi zor. Big zor. Şuna göre onun bilen şayarı gayramayı. Eğer de hazır ayttılar iken, şu şehadetini ayttılar iken, şehadeteyn, iki şehadet. Bir sebetinde Allah'ını tanıdın. Birden bir gıybedetke layıklı deyip. İkincisi sen tanıdın Muhammed'ni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni Allah'ın ilçesi deyip tanıdın.
Ул былай гына түгел, тел белән таныдың да бетте түгел. Ана нәрсә? Ва юқимус салата. Аннары ва ю'туз заката ди. Аннары закат биргә. Закат биргәнчегә хәтле минде кирешергә әмер ителдем ди. Менә пәйгамбәрбез үлгәннән соң кайбер кабиләләр, племялар намаз укыйбыз, закат түләмибез дигәннәр. Әбу Бәкер халифа гаскәр белән аларга каршы сугышка чыга. Кемнәргә каршы? Кафирләргә каршымы? Yo, мөселманнарга каршы. Мөселманнар чөнки баш тартты закат түләүдән. Намаздан соң закат килә. Закат. Әбу Бәкер әйтә, валлаһи, намаз белән закатны айыручылар белән сугышачакмын дигән. Демәк, әгәр дә берәү закат түләмәсә, алар белән кирешергә кирәк шулай. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләнең газабын чакыра торган әйберләр алар. Әгәр кеше баш тартты икән намаздан, закаттан, закат түләүдән, Аллаһ Тәгалә димәк аларга хәзер ачулы. Алар белән димәк куркыныч яшәргә. Менә карагыз җәмәгать, намаз турында Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Ва имтабу ва aqamus salata ди. Әгәр тәүбә итеп намазга бассалар ди, намаз укысалар ди. Фа ихванукум фид-дин. Алар сезнең дин кардәшләрегез ди. Намаз укымый торган все. Ул Аллаһка каршы бара торган кеше. Ләкин бу кеше намаз укыганчы, закат биргәнчегә хәтле теге шаһадәтне чын күңелдән әйтергә тиеш. Ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадар Расулуллаһ. Мәгънәсен аңлатырга. Югыйсә җәмәгать, менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккә халкын иманга эндәгәндә, менә исегездә калдырыгыз әле җәмәгать. Без Мәккә мөшрикләре, Мәккә кафирләре дип әйтәме? Анда атеистлар яшәгәнме, юкмы? Мөшрикләр яшәгән анда, мөшрикләр, многобожниклар. Алар бит Аллаһга ышанганнар. Аллаһ белән ант иткәннәр. Җәмәгать, чапан чалмадан йөргәннәр әле. Гарәпләр киме бит ул. Аннарсын Кәгъбәтулланы таваф кылганнар. Әгәр менә хәзер портал ачылып менә шушында, әйме? Менә аларны менә хәзер без карасак, күрәле мөселманнар таваф кылалар дип әйтер идек. Ләкин ник соң алар җәмәгать ла илаһа иллаллаһ дип әйтмәгәннәр? Чөнки аларның Аллаһ белән ике арада арадашчылары булган. Арадашчы, посредниклар. Без әйтә, алар 360 тирәсе сын булган идол аларның. Хәзер безнең юкмы идоллар? Безнең әлбәттә монда идол юк, ләкин башка идоллар булырга мөмкин. Шул идолларның берсе акча, икенчесенең хатын-кыз, өченчесенең теге муенына тагып йөри торган талисман, бити, өченчесенең, дүртенчесенең инде дага, бишенчесенеке теге су иясе, суга тәңкәр гытып, мәсәлән, агачларга бәйләп, агач яхшылык китерә, изгелек китерә дип, кемгәдер бака кабырчыгы, ракушка, менә шушындый. Кемнеңдер бер изге җире бар, менә шушында барып корбан чалсаң, даган кабул була. Ягъни менә булар иләһләр барысы да. Менә шуларның бөтенесеннән дә кеше баш тартырга тиеш. Аллаһ дип. Мәсәлән, әгәр бер кеше хәзер бала табыргамы юкмы? Планлаштыру дигән әйбер бар бит әле яшьләрдә. Планлаштыру. Акыллы башлар шундый, акыллы башлар. Планлаштыра, менә баштан җайга салып бетерә дә. Аннары менә Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләү юк. Аны бит Аллаһ Тәгалә хәл итә.
Allah Teala'ga tevekkellerge tiyişli. Eğer mesela hazır aytsa, onu bit min aşatam, min rizıklan. Allah Teala aytsa, nahnu nerzukuhum ve iyyakum de. Min di onlarını da rızıklandıram. Siz de min rızıklandıram. Esin aytsa min aşatam. Allah Teala aytsa, yok min aşatam de. Eğer hazır min aşatam degen yok min Allah Teala aytsa min aşatam degende yok min aşatam degen bolsan sen demek Allah Teala'nın eşen üzüne algan bolasın. Tevekkel kılırga kerek Allah'a gına. Anlaşıldı mı? Allah'a. Eğer de sen bütün eberge tevekkel kılsan demek senin indi ilahın ikinci mal, senin kariyerin, senin işin. Mine bu meni rızıklandırıp duratırgan ayberdi mesela. Min işleyim. Min tamam. Bu şimdi küngüldegi ne? İlah. Küngüldegi. O tege materyal ne tugul o mine karşında duratırgan. Karşında duratırganlar da var indi. Mine etkenim var. Mine birisi ofis istelinde tura bir zor bir şunday baka nindedir, taştan nindedir, yaltırap tura. Nesege mine tutasın diye. Ol di деньги привлекает меня dedi. Akça kitire. Bildin mi? Akça kitire. Bu nerse bu? Sın tugul mu ne bu? Sın ol cemaat. Ol sın, ol idol. Mine şulardan bütünüsünden baş tartırga tiyiş edem bilası. Buldu şehadet, iki şehadet, onları namaz turguzu, onları sın zekat biru. Hazır cemaat nerse de beyte. فَاِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ. Eğer de şulay işleselerdi, şehadetini etseler, namazına turguzsalar, hem zekatını verselerdi, onlardı minnen sakladılar, üzlerinin kanlarındı, hem mallarındı. İlle bi hakkil İslam. Yani onlarının eğer şolay işleseler, onlarının turmuşları kagılgısız. Nicik bula kagılgısız Rusça? Неприкасаемый, неприкосновенный. Депутатlarga verirler o неприкосновенный, değil mi? Müslümanlar неприкосновенный. Eğer şehadetlerin ettiler iken namaz tırgızdılar hem zekat verdiler, şu vakitte bitti. Sen tekşirmeysin onlarını. Onlarının malları, onlarının kanları kagılgısız, haram. Tege Müslüman bolmaganlarnыкы halal degen söz tugul. Onlar indi sana karşı kilse suguşsalar, onlarga karşı suguşasın. Elbette. Lakin Müslümanlar eğer de Müslümanlar kabul ettiler iken şu mene sanalgan aybirlerini Müslümanga bütünley kagılu haram. Onun malı haram. Onun iyindeki, onun yurtundaki, onun milki собственность, değil mi? Haram. Sıram içe bir nerse de alırga yaramay. Aldın iken nerse, ol amenet. Ansın da elbette, bütün kişideki amenet, kafirnikin olsan da amenet bula. Ol amenet. Dima'ahum ve emvalahum. Onların iki eybirleri, bunda iki eybir eytile. Onların kanları, demek, turmuşları haram, hem malları haramdı. O Müslümanların. İlle degen söz, cemaat, iskerme yası. Peygamberimiz, ille bi hakkil İslam. İlle megerdi, İslam dini birgen hukuk bilengine yoriydi. Kanlarına tiyerge, hem mallarına tiyerge. Hak. Yani только по праву, Rus etmişli. Только по праву. Nindinçik bula ol vakitta cemaat. Mallarını alasın, yarı hem kanları, yani turmuşları. Eğer de mesela indi, mesela kişi mesela ütirdi bir Müslüman. Bir kişini ütirdi. Şu kişinin kanı halal bulahadır. Onlarga neydi ceza? Allah Teala ölüm cezası. Bu kişi türü tugel, bu
kişi canın kıydı, eymi? Mine papravu hazır anın tırmışını alasın. İlle bi hakkil İslam. Mine şul bula. Bu ceza. Allah Teala ayette ve lekum fil kısasi hayatun ya ulil albab. Ey akıl üyeleri, sizge de ütürüçü kişinin de üzün ütürüde tırmış bardı. Yani iminlik. Eğer niçin cinayet orta ütürüçü kişini türmege oturtalar da tegende o kvartirada yaşayan kebek temnaşap yaşaydı şuşunda koy bir kişi türmege oturta ya men anda rahat diye aytay. İşitkeniz var mı? Öne ulandan çığa da tağını ütüre. O amnistiya bile çıkarga da mümkünler. İslam dini onu kırt kesken. Kişinin kanı kagılgısız. Ütürüçü kişinin özünü ütürek. İllemeger hak birgen, ütürilgen kişinin tuğanı şuşa kişiye ölüm cezası birilgen vakitta eğer de men onu gafu etem dep eyteyken ütürilgen kişinin veliyi yakın tuğanı toktağız gafu etem dep tege kılıçın tişirer. Gafu itile şuşu vakitta. Lakin bu ölüm cezasına gına kagıla. Eğer de bir kişinin malın urlagan bulsalar, onun bitinde Allah Teala kolun keserge kuşkan. Kolun keserler de var. Akuratlığına ettirip. Vakitke salıp kaytarıp jibererler. Eğer urlaganın açıklansa, kolun keserge jiyingan vakitta eğer de birersi, mene şu kimning malın urlaganlar, olay aytsa yok gafu etem deyip kabul etilmi. Yok. Keseler. Kaçan olanı ol anı sutqa hatle getirip jitkirmeske tiyiş idi. O gafu etsin idi aldanrak. Mene mındı bunu bilirge keregindi. İlla bi hakkil İslam ve hisabuhum alallahi Teala. Heminde onlarının da hesapları, atçotları Allah Teala karşındadır. Yani eğer de indi hazır şehadetini etti, sen onu çınlap etken mi yok mu sen onu bilmeysin. Şolay beyt. Sen o Müslüman o. Namaz okudu, belki ol manda bitinesi okuy, yaxşı tugul bit okumas kadip belki okuyturgandır. Belki ol ışanmagandır da bitinne. Sen Müslüman diyesin ona. Kabul etesin. Zekat bireyken, nindi niyet bilen zekat bire sen onu tekşirme. Ol Müslüman. Şuna göre Peygamberimiz aytken sallallahu aleyhi ve sellem ve hisabuhum alallahi Teala. Onlar de cevap vereler Allah karşındağına. Sen cevap vermesin indi o vakitte degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisni Bukhari hem Müslim hadisler jıyıntığında tabasız. Ahırdan mında yazılgan Ravahul Bukhariyu ve Müslim. Demek hadis ninde? Sahih dastaverni degen söz. Cemaat mene bilirge kerek La ilahe illallah'nın nindi zor urun alıp turgan. Bik zor urun alıp tura. Kişinin tırmışında, Müslüman kişinin tırmışında. Mene Musa peygamber sıragan bitinde özügüz bilesiz. Mena bir zikir, bir dua öğreteli digeç. Allah Teala ite La ilahe illallah'ını ayt digeç. Musa peygamber nerse di? Ona da bitini seyte bitinde mena da bitendirlik kerekti. Peygamber bitinde o aymen ona niçidir Pablato menden niçige mena şuşunde. Şolay anırga şolay kerek bolgan. Allah Teala ite ey Musa de eğer de ölçev mena iki ölçev no Allah Teala'nın ölçevi bir yakka de jir bilen köklerini koysan de 7 kat jir 7 kat kök. Hem bir yakta de La ilahe illallah de şuşa söz jir bilen köklerini de basadı, ağırrak de. Musa peygamber sırağı.
Озан айта, аузы. Onlar инде җәмәгать тагын Муса пәйгамбәрнең белдеге сораган нәйме? Муса пәйгамбәр битен шуннан соң юк, миңа тагы бүтән кирәк димәгән әйбит. Димәк, дөньяда иң бөек сүз ул ла илаһа иллаллаһ. Аның мәгънәсен җәмәгать бер дәрестә түгел, гомер буе өйрәнергә кирәк. Гомер буе. Менә аны Мәккә мөшрикләре шуңа күрә бик тирән мәгънәсен яхшы белгәннәр аны. Шуңа күрә әйтмәгәннәр алар аны. Гарәпләргә әйтергә авырмыни аны югыйсә, шулаймы? Ла илаһа иллаллаһ дип. Аны әйткәндә бит ирнең дә булмый хәтта. Ла илаһа иллаллаһ. Уйлаган достойный буламы? Һәм менә Нух пәйгамбәр васият иткән балаларына үләр алдыннан, балаларына васият итә ничек дип. Мин сезгә ди ике әйберне васият итәм ди. Ике әйберне васият итәм ди. Ике әйбердән тыям ди. Мин аны әйткәнем бармы, юкмы? Бардыр. Ләкин җәмәгать исебездә калдырыйк. Ике әйбер белән васият итәм ди. Ике әйбердән тыям. Беренчесе ди шушының ди. Ла илаһа иллаллаһ ди. Шушы сүзгә тугры булыгыз ди. Аны гел әйтеп йөрегез дигән сүз түгел инде ул. Гел әйтеп йөрергә кирәк аны. Шулай, ансы да дөрес. Иманны куәтләргәме? Ләкин аның белән гамәл кылырга кирәк. Һәм ди икенчесе ди, беренчесе булды ла илаһа иллаллаһ, икенчесе нәрсә ди? Субханаллаһи ва бихамдихи ди. Аллаһны мактау белән берлектә Аллаһны бүтән кимчелектән, гаептән пак дип беләм. Шушы тәсбих белән ди, Субханаллаһи ва бихамдихи. Бүтән мәхлук творение ризыкланып тора ди. Белдегезме? Субханаллаһи ва бихамдихи дигән тәсбих, зикр аркасында бүтән җир йөзендә нәрсә бар, бүтәнесе ризыклана. Аллаһ Тәгалә ризык биреп тора шушы тәсбих сәбәпле. Ике әйбер белән васият иткән, ике әйбердән тыям ди. Беренчесе шуның ширк. Ширк кылсаң бетте, котылу юк, җәмәгать. Шуңа күрә ширктән сакланырга кирәк. Менә әле ишетелә ипистер, кояштыр, ипидер. Җәмәгать, менә бу ширк, кечкенә ширк тыярга кирәк бу әйбердән. Ул бит инде ла илаһа иллаллаһны әйткән үзе, ләкин белми. Бу ширк ни өчен? Чөнки син ипине яки кояшны Аллаһдан өстен куйдың. Аллаһ белән генә ант итәргә кирәк, валлаһи дип. Ширктән тыям ди, һәм икенчесе нәрсәдән тыям дигән? Вал кибр дигән, кибр, тәкәбберлектән дигән, тәкәбберлек. Шул вакытта пәйгамбәребездән сорыйлар: "Эй Аллаһ илчесе, безнең киемебез матур булганны яратабыз, аяк киеме матур булганны яратабыз, шулай бит инде. Ул тәкәбберлекме? Юк, тәкәбберлек түгел ди. Тәкәбберлек ул ди, кешеләрне күрә алмау, үзеңне алардан өстенрәккә санау ди тәкәбберлек. Һәм хак сүзне, дөрес сүзне кабул итмәү ди. Сен аны эчтән беләсең, ул дөрес сөйләй. Ләкин тәкәбберлегең баш күтәрә. Нәсегә син аның белән ризалашып торасың әле син ди. Ничек кенә булса да каршы кил. Үзеңнекен бирмә ди. Менә бу була тәкәбберлек җәмәгать. Тәкәбберлек. Әйе. Беренчесе ширк, икенчесе тәкәбберлек. Тәкәбберлекнең төрләре кешеләрдән үзеңне өстен кую ди, һәм икенчесе хаклыкны кабул итмәү. Менә кечкенә бала әйтсен сиңа хәзер бер, әйбе. Кит монда манка сарык бергә тиеш түгел син анарга. Сен кабул ит. Эй, улым, балакаем, дөрес әйттең, рахмәт, мин ялгышканмын дип әйтер икән. Менә шул җәмәгать бу хадисләр Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбыз өчен дә
hayırlı, faydalı kılsa idi, tırmışımızda kullanıp yaşavlarını nasip etseydi. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk.